gilit thing na chna lo thlir thin tu te chi bai ule thi sena thau chia tam chung chang te le iron kolna te pokon soi to a hemi cholesterol kan ti mai cholesterol a hian cholesterol thachi te oma tina chechi le a cheber chi VLDL an ti te po oma in heng ta na tha zan lama in tuang chi kan soi do na soi tawngin cholesterol sang hian in hemi lung nat na te stroke nei theina te heart attack nei theina chance te sanga in hei thau chia kan ti mai sa thawang chi te kan ei tam wang te cholesterol ang chi kan ei tam wang te exercise kan lak tlem wang te kan thau lu tu wang te le kan chia tlem mu tu wang te measure kan zuk tam mu tu wang te than kata chuan in thla chhon wang te pon yang tiang wang te hianin kan thi sen zama hianin hemi a chhunga hianin thau noi le ka tiang bol lo te kha a in check call thina heng hi atherosclerosis an ti BP sang siama chominua lungnat na te stroke tian te ka thlen thina le ole chuan regular taka cholesterol te po check thin te po le taksa hrisel la him check up hi upat lama pe chana poimo hle te ka hria ta tha in en kol in ven kha athazo ka ni ti hriang u chuan kha tiang zan lama in tur yan soitan ila green tea he kan thre fowanga green tea hian in catechin zapaya hei hian antioxidant thatak mai ni cholesterol chechi LDL low density lipoprotein ti hi atin hiam theya in bulsen kan ti mai beetroot an ti hemi tuisor te hian in cholesterol chechi te kha atin hiam theya in bulsen hian in nitrite sapaya nitrite hian in tisen kalvel te ti tha hian in BP te po atin hiam the ni ton pomegranate kan hrianga pomegranate tui hi antioxidant chaktak mai ni apaya hian cholesterol te potin hiam theya in polyphenols apai te hian in ni chada kan soi ti sen zam chung banga bolho bek te po kha athian fai theya hriat ani chu ka hriat la deuh mai nim butui tha nim butui hian in vitamin C apai tha hi antioxidant chaktak mai ni heng te hian in cholesterol level te kha tin hiam theya tine baka nim butui hi emi taksa bolhlo then fai na ti senatanga bolhlo then fai na detox na thatak ngai ani bokani ton apple cider vinegar poi kan hre lar le anga hei hian in acetic acid apaya hei hian in cholesterol chechi LDL cholesterol an ti te kha ti senatangin taksa tangin atleng fai theya apple cider vinegar hi tui no khata hianin thir fete ni khatvel tela adu tan khoizu te po tel thei ani almond milk kan ti almond tui ni meng chu almond chu kan thre theu anga almond te hian thau chu pai tam thona in thau thachi pa ya he hianin cholesterol chechi te kha ti tlem theya he ba ka hianin almond hrim hianin vitamins le minerals te kha pai tha an te kha lung ta na tha ni chuan ginger tea so thieng tui sor ti mai la hei hianin taksana le vung ati je om theya in lung sel na ta tha in cholesterol chechi ti niam te po kha apui the ni chuan e ba ka yen tuiluma urun war ti som khami tlem te tela le khoizu le ami longpar zung pani thumvel lian chu khatiang in thin te po kha tha chuan tomato tui sor ti mai la tomato juice te po tha chuan mizo ten kan eur mai an thur hang te po hi tha an thur hang te chu zana kherlo po cho kan e piak te ponin mezel mai la hei hi thil thatak ani chuan red wine te po hi in tam lo tlem te in chuanin college thau che te po kha apai ve thaya hriat ani chuan bekang chhum tui te poi tha bekang hi mizo te hianin deuh chau hian kan mi bekang chhum tui te po hi tha bekang chhum tui hianin hemi
cholesterol chechi tin hiam thei stanols le sterols pai tha a yang te po hi zana kherlo po ve tang chum pe te hiu in te po tha a adu tan chon chaw te po me thei thawng chu chuan stanols le sterols hi a hlang chuanin ei tur hi awm kherlo ba hei hi du chuanin online ate po cha theia ne khang te kha zan lama in tur tha hemi thisen zama bolhlo thian fai thei turang chi thisen a thau chia cholesterol chechi tlem fai thei in turang chi te ani a chua to pa kan soi mai lo kan soi le tur poimo chu khatiang rengot kha to khelo mai thei ana sat to phei chuan chu wangin kan soi photo angin eile ina in zoom te in soi zoi ani lo po in taksa chet tam thim kha apoi mo til ti hriang u